봐봐. Такой адреналин. Inside the cabin at all times. Please do not smoke, eat, or drink inside the cabin. Throw any item from the cabin. We hope you'll have a great day at sun. Bölüm üstüne getirelim. Denizin üstüne çıkıyoruz. You'll see Sunset Town shimmering brighter than ever, alive with new, inspiring destinations waiting to be explored. Discover Eric Case Bakery, where French finesse meets tropical charm. Sunset was our lively stream of colors, flavors, and endless joy. And Kiss Square, the heart of every festival, where art, music, and emotions unite in dazzling celebration by the sea. Now our journey will take you back into the festive rhythm of Fukuoka Tropica Fest. A world of light, sound, and tropical. Get ready to embrace every glowing moment in Sunset Town. The radiant heart of Fukuoka, the Pearl Island. 아름다움을 사랑하는 이들을 위한 감성 예술의 성지서 바바리아 가스트리 곳을 거주하면서 특별한 시간을 만나보세요. 낮에는 키스 브리지 걸작과 아름다운 노을을 감상하기에 탁월한 뷰 포인트로 밤이 되면 서부 바바리아 가스트리로 또 다른 여행을 드립니다. 매일 20시부터 20시 30분까지 펼쳐지는 심포니 오브 저시 21시 30분에 하늘을 수놓는 화려한 예술 도로 스테이지로 잊지 못할 밤을 선사합니다. 케이블카가 서쪽 해안에 다다를수록 꽃으로 반짝이는 선셋타운이 눈앞에 펼쳐집니다. 이곳은 그 어느 때보다 새로운 영감과 즐거움이 가득한 명소로 여행을 기다립니다. 프랑스의 섬세한 풍미가 열대의 향기와 어우러진 베니스 하이저 베이커리, 색과 맛 그리고 활력이 넘치는 거리에서 그리고 뜨거운 월드 식당으로 키스 스퀘어까지 이제 케이블카는 여러분을 다시 한번 빛과 음악, 예술과 열정이 가득한 주제의 계절 푸꾸옥 트로피카 페스트로 안내합니다. 지금 그 찬란한 순간 속으로 함께 떠나볼까요? 푸꾸옥의 황혼이 가장 아름답게 느껴지는 선셋타운에서 만나요. Уважаемые посетители, на канатной дороге через глубокий Синий океан мы возвращаемся в город закатов, сверкающее сердце острова Фукуок. Если вы ищете идеальное сочетание зрелищ, вкуса и эмоций, загляните в гастропаб Сан-Бавария, прибрежное место встречи для тех, кто ценит красоту. Днем это идеальное место, чтобы полюбоваться мостом поцелуев и волшебным закатом. Вечером с 20:00 до 20:30 в гастропабе можно посмотреть арт-шоу «Симфония моря», а в 21:30 каждый вечер небо освещается высотным фейерверком. По мере того, как кабина постепенно приближается к западному берегу, вы увидите город закатов, мерцающий в огнях, еще более яркий, чем когда-либо, и вас ждут новые вдохновляющие направления. Пекарня Эрика Кайзера – место, где французские деликатесы встречаются с тропическим настроением, торговый квартал Сансет Базар, полный красок, кулинарных изысков и бесконечного веселья, и площадь поцелуев – сердце каждого фестиваля.
где зажигательные арт-перформансы и яркие эмоции сливаются с морским простором. А теперь канатная дорога перенесет вас обратно в блестящий фестивальный сезон на Тропика Фест. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу света, музыки, искусства и тропических красок, чтобы в полной мере насладиться каждым мгновением в городе закатов на острове Фукуок. Смотри, как красиво. Vaa, deb aytamay qoldik. Tugul. Mama deganda vaa deb aytamay qolib o'tib ketdi. Poyezd o'tib ketdi. Buna Venetsiya zinavatdi. Venetsiya bormi? Yo'q. 23 orasida. Venetsiya zinavatdi. Qanday ekan? Islom akama bugun juma edi. Aytdim juma muborak bo'lsin. Odamlar xiromga ketib kirmadi. Venetsiya qanday ekan? Dнем borgan yaxshi Dнем ekan. или вечером? А мы днем были? Я не знаю, вечером. Вечером боятся. А днем qanday ekan? Yaxshi ekan. Днем. Адам деген как сегодня вот здесь. Вечер тоже. Ну, вечером, тем более, говорит, Адам. Одан да было. С утра вас керек. Но она очень, не очень много. Нет, на адамдан туруға. Жасайсың может. Жасайсың. Жасамаймыз, да? Байлап қойды да жасамаймыз. Sama gene Baksana mumsarlar. Adamlar jazalandı ha. Suretin bir андай olsa güzel oldu. Eskiden aksa tavuk kayboldu. Sen de minuta koştun mu kaç oldu? Kemerini kotardı. Batmaktan
hayvonot sifatida. 15 tavsiya ederim. Keşke bir 20 metre var. Поехали.